wa mbere muri gicumweru ndetse no mu buryo bwo gutangira umwaka niyo vendredi ya mbere special tugiye kuba hari byinshi dufite byo gushima Imana kandi tuzakomeza tubivuge, ariko reka mvuge iby'ingenzi nuko kuba Imana yaraturinze 2025 twe tukaba tukiriho, hari abandi bagiye natwe ntacyo twakoze. Umuntu wese yibaze iyo mpamvu, niki Imana imushakaho, niki wakora, nikiye kiguzi watanze. Ibyo ari byo bituma tuzana amashimwe imbere y'Imana. Dushime ko tukiri mu buntu bw'Imana. Hari abananiwe muri uru rugendo, ariko twebwe abagikomeje Imana ihabwa icyubahiro. Bifurije mwese umwaka musha muhire w'imigisha wa 2026, uzababere umwaka w'amahirwe, uzababere umwaka wo gutera imbere mu mwuka, mu mubiri no muri finance. Imbibi zanyu zamuke cyane kurenza uko mubisaba ndetse nuko mubyibwira. Reka nsaba abantu tubana muri seri batambuke hano, tuze kuririmba gira nitusoza tuvuga ijambo ry'Imana. Madame niwe conductrice wacu hariya aratuyobora mu ndirimbo, ariko reka mbe utuyoboye muri seri ashime mu ijambo rimwe basi, ahasigaye turirimbe niturangiza tuganira ijambo ry'Imana. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Zamuri Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe sana. Turanezerewe kuko Imana yatugiriye neza umwaka wose. Serire iri serire Mutakura na Ngagara Karitsiye Mefudisi. By'ukuri Imana yabanye natwe, twabonye ikiganza cy'Imana. Ndakeka muri twese turabagabo guhana. Bwana asifiwe sana. Bitwe hari abagwaye Imana irabakiza, hari abagiye bahura n'andi mawusitaka agiye atandukanye, ariko Imana igenda itugirira neza, imitima yacu iranezerewe. Bwana asifiwe sana. Niyo mpamvu twatekereje muri umunsi wa gatanu tuze gushima Imana, dushimira n'Imana yeretse umuntu weretswe serire. Imana y'umukino mugire neza. Serire hari ibintu byinshi yatwigishije, hari ibintu abantu benshi twamenyanye nabo tarisanse kumenyana ku bwa serire. Bwana asifiwe sana. Kasi twari umwanya turirimbe, tuzokoma tuvuge Imana ko duhaye umwanya. Haleluya. Nta mwanya wampaye gushima, ariko ndabifuriza umwaka mwiza. Imana ibiyereke muri byose, mu byo mwasengeye Imana ibiteho. Reka tugiye kuririmba. Ese jifagiye tugiye kuririmba, turaritina gasirimba sikoze. Reka tutarabyina tu uri mwiza
bwiza nikuteye kuva kera kugeza n'ubu inyuma uri umuziranenge uri bwiza nikuteye kuva kera kugeza n'ubu
reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Amashimwe ntitwoyarangiza. Ndashima ko muri seri twabonye umugisha utangaje. Fiesta ntiyatambutse kuko afite umubebe, ariko turashima Imana kuko Fiesta yabonye umubebe. Famiye jifu Imana abagiriye neza baheje umwana w'umukobwa mwiza. Famiye Ngabo n'Amarembo abo ni abantu bose tubana hariya muri seri, nabo Imana abagiriye neza ibaha umwana w'umuhungu. Icyubahiro cy'ibicaro. Turashima ubwa mama Misheri, niwe ucumbikiye seri hariya hepfo, kandi murabizi umutware wiwe ntateranira hano, ariko ndabizi icyo bakoze. Hari umugisha uva ku Mana, kandi hari n'uwo bamaze kuronka, bazakomeza baronke n'ubundi. Reka tuganire kuko umwanya uragiye, ariko ndabinginga kugira ngo tubane tuze kumva icyo umwuka aza kutuganiriza uyu mugoroba. Nibampere pasiteri mikrofone gira aze kudusomera ahakurikira. Urwandiko Pawulo yandikiye Abifilipi, ibice 4 n'umurongo wa 6. Icyete Pawulo yandikiye Abifilipi, ibice 4 umurongo wa 6, aravuze ngo ntimugire icyo mwiganyira, ariko muri byose ibyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwiginga bifatanije no gukenguruka. Amen. Amen. Bifatikanyije no gukenguruka. Amen. Subira dusomere mu Itangiriro ibice 47 n'umurongo wa 6. Itangiriro ibice 47 umurongo wa 6 aravuze ngo igihugu cya Egiputa ngicyo, igihugu cya Egiputa ngicyo, ubagerere aharuta ahandi ubwiza, ubagerere aharuta abandi ubwiza, babe mu gihugu cy'Gosheni, babe mu gihugu cy'Gosheni. Amen. Turekera aho ngaho. Soza mu Kubara 23 umurongo w'9. Kubara nombre guharura yego 23 umurongo wa 9. 23 n'umurongo w'9. Yego. Bibiliya iravuze ngo guharura 23 umurongo w'9 havuze ngo kuko nababonye bahagaze hejuru ku bitandara, nkabitegereza mpagaze ku misozi, raba ihanga ryibera ukwaryo ritiharura mu yandi mahanga. Amen. Amen. Reka some Bibiliya mfite duhere hano ha kabiri. Pasteur yadusomeye Genèse chapitre 47 verset 6. La Bible déclare ceci: le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Amen. Amen. Toujours dans le Nombre chapitre 23 verset 9. La Bible dit ceci: je les vois du sommet des rochers, je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Amen. Reka dusoze hariya mu Bifilipi 4 n'umurongo wa 6. Aravuze ngo ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Sawa. Reka tuze kuganira ijambo uyu mugoroba
rivuga ngo aheza haruta ahandi, kandi ndabifuriza gutura aheza haruta ahandi. Iyi 2026 Imana ibatuza aheza haruta ahandi. Nubwo mwari mutuye aheza, ariko Imana yongera ibikore mutura aheza haruta aho mwarimu. Kenshi iyo ngiye kwigishiriza nkenera ngo wenda niba abafata inyigisho byibuze mbe gutanga practical cyangwa se yansenyema, ibyo tugiye kuganira turabazanya ngo se aheza haruta ahandi ni. Turangiza tugerageze gukora geolocalisation ya Gosheni. Gosheni ni icyo asobanura mu busobanuro busanzwe, icyo asobanurwa mu buryo bw'umwuka, hanyuma umwanya n'udukundira tuvuge ngo ni umuntu yakora kugira ngo ature aho heza. Icyanyuma ni ibiranga abatuye aho heza ahandi. Bwana Yesu asifiwe. Aheza haruta ahandi ntabwo ari ikiriri, nta nubwo ari muri Singapore, kandi naho nta kibazo, naho ni heza kuba heza. Ntabwo ari za Dubai. Bwana Yesu asifiwe. Sydney hariya muri za Australia, ntabwo ari za New York iriya migi ikomeye, ntabwo ari muri za Shanghai, za Hong Kong, za Seoul muri Korea y'amajyaruguru, y'amajyepfo plutôt, ntabwo ari muri za Autriche hariya za Vienne. Aheza haruta ahandi ni ukwegera Imana, ni ugutura hafi n'Imana. Aho niho heza haruta ahandi. Bwana Yesu asifiwe. Bibiliya yavuze ngo nguyu so na bene so, ngo igihugu cya Egiputa kikuri imbere, ngo ureba heza, hitamo heza haruta ahandi, ariho utuza so na bene so. Bwana Yesu asifiwe. Aho heza, aheza. Ntabwo gutura mu migi ikomeye cyangwa mu bihugu by'ibihangange bikomeye, ariko kuba wegereye Imana, wohaba ukayigira, ariko woba n'ahandi hantu haheka inyuma y'ahandi. Ariko iyo wegereye Imana ni heza kurenza ahandi hantu hose. Imana izireba irodeba. Bwana Yesu asifiwe. Irodeba. Haleluya. Samweli umunsi umwe agiye kwibuka umwami kwa Isayi, araza areba abahungu b'uburanga bene Isayi bakuze, aravuga ngo hano bari mu mwami. Ariko Imana yabwira ngo Samweli, ntabwo nzandeba kuko mureba mwebwe. Barabaza ati Simoni, abana bawe naba bose ati naba, cyakora hariho kamwe kabiriya mu ntara iriya, ariko ako kari gatuye hafi y'Imana. Haleluya. Aheza haruta ahandi ni ukwegera Imana. Iyo wegereye Imana izi gutuza heza haruta ahandi. Gosheni ni muri Egiputa, ni mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu cya Egiputa. Hanyuma rero bari batuye ahantu hafi ya delta y'uruzi rwa Fedenile. Delta bize geography, delta na ambushi ni ibintu byenda gusa ndetse ni kabiri. Ambushire ni ukuvuga ngo ni ahantu fleuve iza yinjirira muri lake cyangwa mu nyanja, iyo niyo ambushi, ariko ikahinjira iri mu nzira imwe. Ariko delta rero uko biba bimeze, uruzi ruza rugenda rwanga kwinjira iriya delta fleuve ni iyo ishaka kwinjira hariya muri mere Mediterane, iza yigabanyamo amashami menshi, amazi amwe akanyura aha, ayandi akanyura iriya, ayandi akanyura iriya. Aho hantu rero
mubanze mwumve uko haba hameze. Ni ukuvuga ngo ayo mazi, hagati y'ayo mazi rero haba hari ubuzima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twari tuvuze ngo aho hantu haba hari ubuzima bw'ibimera, ubuzima bw'abantu, ubuzima bw'ibihingwa. Ni ukuvuga ngo ni ahantu haba hariho favorable à la vie humaine, ubuzima bwacu, ubuzima, la vie animale et la vie végétale, aho hose ahatuye aho ngaho. Kuko ngo ni ubutaka buba buri yaroze n'amazi, ni ubutaka buba buri fertile, ngo ni n'ubutaka buri adapte ku mapatirage. Yakobo n'abana be baraboroze, bari bagirika n'intama n'ibindi n'ihene, bagombaga gutura ahantu bagomba kubona icyo bazoza bagaburira amatungo yabo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni ukuvuga ngo aho ngaho rero, kubera ko iriya delta fleveni, iyo uruzi rugiye kwinjira mu rundi, ya presiyo ruba rufite ruharuteye, uza rushika hariya rukitonda. Witonda rero ugatangira kugabanyikamo ayandi mashami menshi. Hahandi rero hakaba ubutaka bwiza, abahinga bakeza, hakaba n'itere fertile, abaragira inka cyangwa izo ntama n'amatungo bakabona de bon pâturage. Bwana Yesu asifiwe. Reka turi gutinda muri geography. Naragerageje kugerageza gusoma no kumva, sanga hariya hantu inzuzi buriya muzibona zigiye zigira amazina yayo, abantu bagiye biga barabizi. Hari amambushire, hari amadelta, hari ibindi baza bita ngo nama exutoire. Ni ukuvuga ngo duhagaze mu kazi Rusizi, iyi ngiyi mubona ni exutoire ya Lac Kivu, hariya kiriya kiyaga cya Kivu. Ariko yije ahangaha iza yinjiriye hazagatumba yinjira muri Lac Tanganyika, hariya bahita ngo ni Afua. Ni ukuvuga ngo ni ahantu uruzi ruza rukinjira mu rundi. Ariko kandi iyo rusohoka muri Lac, ni ukuvuga ngo iyo ari Bukavu hariya barahita ngo ni exutoire, yashika ahangaha ni Afua. Abazi wenda ruya ruzi bita ngo ni Rukuga n'iriya muri za Katanga, nako ruza ruva muri Lac Tanganyika rukinjira muri Fleuve. Ni ukuvuga ngo Rukuga basanga ari exutoire ya Lac Tanganyika, ariko idasunika Afua ya Fleuve Congo. Bwana Yesu asifiwe. Inzuzi zishikaho zihuri ibintu baza bita ngo ni amakonfluwa. Hanyuma rero bariya bantu kubera barabungeri baravuga ngo twebwe titwoje hariya muri Egiputa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yosefu umugabo wari waragize fiba y'Imana kuri Farawo wa mbere, amubwira ko base basuhukiye iwabo, kandi arababwira ngo mwebwe nazobabaza muzovuge ko murahungira ibindi, kugira ngo muzoje gutura ahantu muzobona ibiso amatungo yayo azozajya. Bwana Yesu asifiwe. Farawo aramubwira rero ngo igihugu cya Egiputa kiri imbere yawe, tuza so na bene so, aheza haruta ahandi ni ukwegera Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ubusobanuro buri spirituel, kuko twari tuvuze mu buryo busanzwe Gosheni ni ukuvuga ngo mu busobanuro busanzwe harimo ijambo iyo Gosheni ni mu Giheburayo, harimo ijambo rifitanye ubusano na rishi, bivuga ko ni ahantu hakungahaye, hari ubutunzi, hari fertile, hari yarose, ameme hari adapte ubuzima bw'ibimera, ubuzima bw'inyamaswa ndetse n'ubuzima bw'abantu. Ariko noneho reka tuvuge sanse spirituel, icyo bisobanura mu mwuka. Gosheni igisobanura mu mwuka ni ukuvuga ngo ni ahantu hari protection divine, ni ahantu Imana irindira abantu bayo, izibashira ubwoko bwayo, kandi bikaba bibatandukanije n'abandi. Abangaba wumve hano, uyu ni Baramu wari kubwira Baramu, aravuga ngo ndahagaze ndabwitegera ubwo ngo ndabureba
aravuga ngo c'est un peuple qui a sa demeure à part. N'ubwoko butuye ukwabo tubuza bwivanga n'abanyamahanga. Abanyamahanga n'abanyabyaha. Bibiliya ni bivuga wa mataifa n'abanyabyaha. Ariko abakristo twebwe twavuye muri iyi si. Iyi si ntabwo tuyibamo. Uku tuyirimo ariko tuzi twefluence. Le contraire nitwe tugomba kuyefluence. Mwumvibuka amakuru ya Mukaroti, Imana igiye kurimbura hariya i Sodoma na Gomora. Iravuga ngo wewe Loti n'umuryango wawe nimugende, kandi icyo mbabwiye tiyagira uhinduke. Mukaroti ati Sodoma ari Sodoma tihamuva. Ariko abakristo twavuye i Sodoma, twavuye ubundi tuba handi hantu Imana yaduteguriye tutaza duhura ngo twivange n'abanyamahanga. Bwana Yesu asifiwe. Igosheni mwibuke iriya byago 10 byakubise Igosheni nta na kimwe cyahagaze. Igihe mu Giputa hari kibororo, ubwoko bw'Imana Igosheni bwari ko buramima. Bwana Yesu asifiwe. Igosheni kandi nukuvuga ngo nahantu babaye bari stable, hari umutekano wabo, ngo barangize ngo bahabonera ubutunzi burenze kumva, kandi ngo barorora. Uyu mwaka Imana ibatuze Gosheni n'imiryango yabo, abifuza abana ngo baronke, abifuza ubukungu amafaranga ngo yaronke. Ariko izirinde gusa kugira ngo ibyo byose bishoboka ni ugutura hafi y'Imana, timuje kure y'Imana. Imana muyegere, nimuyegera no kure. Dawudi yaravuze ngo nari umusore ngo ariko n'ubu ndashaka, aravuga ngo sinigeze ngo umukiranutsi ariko ngo cyangwa urubyaro rwe ngo rusabirize. J'ai péché de voici, je n'ai jamais vu le juste abandonné ou sa projectile demande de paix. Tiwosabiriza warakoreye Imana, tiwosabiriza utuyigosheye. Bwana Yesu asifiwe. Ariko Mana yacu na hantu Imana idutuza kugira ngo titugafata imico y'abanyamahanga, duture ukwacu, turi ubwoko dutuye ukwacu. Hari na hantu Imana yari ibashize mu buryo bwa transition, ishaka kugira ngo ibinjize muri Kanaani. Nimurindire Kanaani yanyu Gosheni. Bwana Yesu asifiwe. Gosheni na hantu Imana ari gushira buriya bwoko ibyo yari iguteganirije kugira ngo izobwinjize mu masezerano ni hariya no gucungurwa kwabo ni hariya kwabo. Bwana Yesu asifiwe. Kubera amasaha agenda, reka tugerageze tuvuge ibintu dushobora gukora kugira ngo duture Gosheni, kugira ngo dutura heza haruta hanze. Ikintu cya mbere kugira ngo duture Gosheni, c'est chercher la présence de Dieu chaque jour. Nimba ushaka gutura Gosheni, n'ugushaka ubwiza bw'Imana buri munsi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hari abantu basenga rimwe ku cyumweru, hari abantu babaho bataza basenga, hari n'indi z'amateraniro muri mu kubona swate y'amaserire. Je ndashima Imana kuko twebwe Imana yaradufashije serire yacu. Nukuri singiye kubivuga ku bwihaya, ariko turabishimira Kristo. Umurimo turawukomeje hariya, umurimo wacu twebwe wateye imbere ugira ibikorwa. Aba badamu hayibona hano wese na Micheline bagira ibitoro baza batoza hariya, amafaranga baza basura ababyaye, bagasura abagwaje, bagasura abagize ibyaha. Ni ukuri kose Imana mu ijuru y'umugisha. Buriya ni ukuvuga ngo ushaka gutura Gosheni ni ugushaka ubwiza bw'Imana iminsi yose. Imani ya siku moja, iyo siyo Imana. Ni ukwirinda kubutanga mu cyaha. Ni ukuri kose ugasenga by'ukuri, ugasenga
ugasenga ukubaka ubucuti n'Imana, relationship n'Imana, ukagira ubucuti bwimbitse. Inshuti murabizi, umuntu iyo agira inshuti azayivugisha kandi nayo ikamuvugisha kandi akayisura nayo ikamusura. Kuvugana kwacu n'Imana ari mu gusenga, ni ugusoma ijambo ry'Imana. Cyo ni ikintu cya mbere. Ikintu cya kabiri, c'est vivre dans l'obéissance de Dieu, ni ukubaho wubaha Imana, ukayoborwa na principe z'Imana mu byemezo byose ugiye gufata. Mu majambo yawe yose ugiye kuvuga ukazuzanamo principe y'Imana, ukavuga ngo ese hano ubasha Imana, iri jambo mvuze uko ndubasha. Bwana Yesu asifiwe. Ibikorwa byacu mbere yo kubikora tukabishyira mu Uwiteka. Musaidizi yupo, musaidizi yupo, ni Roho wake mwema aliyetuma kwetu, ahadi zake zinatimia kwetu. Musaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Mwibuke ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya, ngo Yesu aratumirwa n'abigishwa be, ngo na nyina Mariya yari ahari. Ba bantu bagira ubukwe, baravuga ngo twobutumiramo Yesu, ariko Yesu ahageze we Ikana y'i Galilaya. Hari umuntu nigeze kumva umunsi umwe avuga, aravuga ngo biza bigaragara ko ngo buriya bukwe, buriya muntu wari wakoze ubukwe muri nkaho ari umwana w'imfubyi udafite se, ngo ibinywaji uzana bicika aho ngo rugikubita, ariko Yesu ushobora byose yari ahari. Bwana Yesu asifiwe. Mariya aragenda aramubwira ati hano kuhayibona ikibazo cyabaye. Iyo ufite ikibazo uzubwira ati nimuve ku bantu, amaso yanyu yahanga Imana, ni ukuri ibyo mudashoboye izabibashoboza. Bwana Yesu asifiwe. Yageze i Betaniya asanga Lazaro inshuti yapfuye. Ba Mariya bazana isababo baravuga ngo iyubanga, arababwira ngo Mariya we, Marita we, nije kuzuka. Umuntu unizera naho yaba arapfuye azongera we gusa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ikintu cya gatatu gituma utura i Gosheni ni ukurekonetre no kubura ikonta, ukanezezwa n'ibyo ufite n'ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Bwana Yesu asifiwe. Ariko naratangaye, la gratitude, gushima ngo kuza guhamagara imigisha. Iyo dushimye, nta mwana wowe waza gusaba ku gatondo nimugoroba ejo mu kwezi umwaka uza umuheza ukamuheza, ariko atagira n'umunsi umwe wa reconnaissance ngo avuge ngo merci papa pour tout ce que tu m'as fait. Uwo ndi wo muheza nawe. Imana rero nizi tuba biriya, tugomba kuba dufite umutima utahura ibyo Imana yaduhaye ndetse n'ibindi ishaka kudukorera. Reka nkubwire, ntiwikompare ku bana. Genda muri itime yawe, naho yaba ari ngufi cyane, naho intambwe zawe zaba ari ngufi, ariko uzijana muri Imana. Aho kugira ngo ushake kwikompara ku bandi bantu, emera urugendo rwawe uko bungana kose, ubwemburike bw'Imana, ujane n'Imana. Il faut avancer à ton rythme avec le Seigneur, le Tout-Puissant. Icyaka ni ugukora neza ukiranuka. Umurimo w'Imana ukore neza, umuryango Imana yaguhaye ukorere neza, akazi Imana yaguhaye gakore neza. Wabakiranuka muri bito ni ukuri
iyo dukoze tugakiranuka muri bito tugira umugisha muri byinshi. Cya gatanu, c'est garder la foi malgré les difficultés. Niyo hoba hari mu bibazo ni udatakaza kwizera. Kandi nubwo twavuze ngo sheri ni heza utaha, ariko ntibisobanura kutoha kurira n'ibyaha. Ariko izo byago iyo uri kumwe n'Imana, ya yindi babagabo ba Daniyeli bari ko bavuga ngo mwami ntacyo twagucumuye. Iyi Imana dukorera ibasha kudukiza, ariko niyo itadukiza itwara kubishusha. Bwana Yesu asifiwe. Icya gatandatu ni ukuvuga ngo tugomba kubana n'abantu bose amahoro. Tugira umwete wo kwezwa ngo ni uwo kubana n'abantu bose amahoro, kuko uteje utazabona umwami Imana. Mureke nsoze ku bintu biranga abantu batuye i Gosheni. Amasaha aragiye, reka tubivugeho bukeya tuze gusoza. Ni ukuvuga ngo abantu batuye i Gosheni, ikintu cya mbere kibaranga, barangwa n'amahoro mu mutima. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu warakoze, wampaye amahoro mu mutima, undindira muri isi mbi. Mwami Yesu warakoze, Mwami Yesu warakoze, wampaye amahoro mu mutima, undindira muri isi mbi. Mwami Yesu warakoze. Bwana Yesu asifiwe. Iyo dufite amahoro yo mu mutima, n'inyuma ibintu byose biza bigenda neza. Kandi umunsi wabuze amahoro yo mu mutima, bizoshanga buti byabo. Habe n'izo usiga ugakora make-up imeze zizogufata. Ni ukuri kose. Icya kabiri, bagira identité claire n'abantu ariko ijambo ry'Imana. N'abantu biyizi bakamenya n'ubagenga, bakamenya n'umwami wabo. Nuko wimenya wowe ukisobanukirwa ukitaho, warangiza ukamenya ngo ese nduwawe. Titubwira abacu ngo twigenge. Nitukira abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye. Twahamagariwe gukora imirimo y'uwadutumye hakiri kare. Bwana Yesu asifiwe. Ikintu cya gatatu bagira, c'est la discipline spirituelle. Discipline y'abakristo ni ugusenga ubudasiba. Icya kabiri, c'est la méditation de la parole de Dieu. Ni ugutekereza ijambo ry'Imana, ni ugusoma ijambo ry'Imana. Ariko Mana, ni ukugira kwizera kutareba ku bigaragara, kuko ibigaragara si iby'agaciro, ibitagaragara ni byo by'agaciro. Ni ukuba wizera ibitari ibyo kwizera. Niko Bibiliya ivuga ngo kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya ko ibyo wirinze bitazabona. Niko kuduhamiriza ko ibyo tutabona ari ukuri. Espérer contre toute espérance. Ni ukwizera ndengakamere biri hejuru. Ibrahimu mu myaka 100 yari akikizeye ko azabona isi. Bwana Yesu asifiwe. Tugomba kwizera no mu gihe tutarasubiza. Tugomba kwizera tukirwara. Tugomba kwizera gukira tukiri abarwayi, tukiri muzakoma. Tukizera gutunga tukiri mu bukene. Bwana Yesu asifiwe. Icya kane ni ugutandukana n'iyi si. Ni ukuba mu isi atari ituyobora, ahubwo twebwe tukaba mu isi ari twe tuyinfluence. Isi titwe influence, twebwe tukayinfluence. Cya gatanu ni ordre na sagesse. Ni ukuvuga ngo ibintu byacu byose bigomba kuba biri ku murongo. Dutondeke ibintu byacu
Bibiri ivuga ngo mon peuple périt par manque de connaissance. Ubwoko bwanje ngo burapfuye kandi buzize kutamenya. Hanyuma icyayo c'est l'action de grâce, ni gushima Imana. Abatuyigoshe ikiza kibara ni ugushima Imana. Kandi iyo gushima Imana rero ni ukuvuga ngo tuba tuhaye tubwira Imana ngo tugushimiye ko wakoze biri kandi twiteze ko n'ibindi uzabikora. Iyo dushima ni ugukomeza ukwizera kwacu. Umuntu udashima kwizera kwiwe kuza kunanira, ariko umuntu ushima abahaye akomeza kwizera kwiwe kuba kuhaye gukura, kuba kuhaye kuzamuka. Ikindi rero ni ukuvuga ngo iyo dushimye Imana iza yongera ikadukingura iyindi miryango y'imigisha. Umuntu udashima biragoye kuko yongera kubona imiryango y'imigisha. Ariko iyo dushima Imana, kuko iba mu mashima, Imana ntiba mu maganya, Imana iba mu mashima. Iyo dushimye Imana iza yongera kuturemera yandi mashima. Igikurikiraho turashoje. Gushima ni ordre y'ijuru. Ijuru niko ritondetse. Tugomba gushima mu bibaho byose. Ni hariya twasomye haravuga ngo tiyagira icyo mwiganya, ngo ahubwo ibyo mwifuza byose ngo bimenywe na Data. Mubisabiye mwinginze harimo gushima. Uwo mwanya urawubwira wo gusaba, tube mu mainquiétude, ngubeho gusuha utaka uyu mwaka byagenze uku, uyu nguyu simbona. Ibyo wifuza byose bimenywe na Data. Ubisabiye harimo kwinginga no gushima. Ijambo ry'Imana, Imana niriganze kandi namwe baganze.